o le malo e mamalu, o le malo e matangofie, ia o le malo e sili ese, ia le lii, ia i le nei ia fiafi, ia tia ulava le ava ma le whaaloalo, talo whatuai, ia i le nei fo ia fiafi, le nei fo i whaopoponga o le pokalame, a le CKA, o le Christ Kingdom Ambassadors, o am pasa o le malo le atua, ia i le nei fo ia fiafi o le asfraili e masania i tātou, ia a le nei fo ia fiafi to e whatalofa, ia tia le ava ma le whaaloalo whatalofa tuai, Samoa i le whaafonga anga le nei ia fiafi whea lava le meo e maua mai ai, le nei whaasala raunga po tono lo, po lo ta vale, po lo lawa, po whea lava le meo, ia le li whaatai le atua, le ua tātou toi whailoa i manu, ia e leo mala e pei o le tala, a tālofa tuai la, pa tālofa fo le nei ia fiafi, i le sia mātou maftanga le CKA, tai mo na to ina, le ngata i lea i Australia, New Zealand nei, ma so se atu nuu lava le larolangi o tiai le nei misiona ia, pataro patu, swafa manu malo le lii, whaatai tele, ono le nei ia vano, o mau e lo au na whatawaa, ia e mwhai fo i o na whaasoa tuai le nei ia fiafi, i le tātou pokalame, ngā lo fo i ainga, lo tāpu ai mai, ia e Samoa, New Zealand, whea lava, o tātou ainga, ia le lii, whaatai le atua, mau le ola, ia mau ko o tau le soi fua lau le lei, ia le o tātou toi whetā pāi ei, i lunga o ngalu le e le nei e piafi, ia le ngata boi lea le mwhai o na paangaloina, au na le tua, ma so se kalesia, o lo tātou au na ma puno no wai, ma fina ngalo le lii, i so se tō vine lava, New Zealand nei, ma le rarolangi atoa, ia pātalo pātu, sunga e pāpea ngainga, ma lo whai le whaiwa, ma lo tau watai, ma lo finau, ia whaatai mo le taitaina, le lafu ma moe le lii, ia i le wao lafu lei, ia wa lava le ngai luma, o e kālesia e mai se soi fua, o i tātou patalofa, te lea se patalofa le lei e fiafi Samoa, ia e pei o na iai tātou amatai se tatalo, ia o na whaaso solo tu e leo tātou pol kalama le nei e fiafi, mātou whaafo i atu te oe le vi ingata mai le uma, le muta i o mātou mutu ana tau o oi o se atua le lei, o se atua sili o le atua matango fie, e matautia maofo-fongia la o fio. Iei po i le nei aso, mai le tai au ana le lai, na ua ufitia le po uli le malama na mātou wala usu, i ngā luenga, ma whaiva rofi lima, ua le tausinga o ainga whaatai tele. Lau pule whaasoa-soa i le soifua ma mātou o la alea o mātou toi wha ai o le alofa lea ma le anga le lei o la fio. Le aia se isi e whai sona loto pe a whai e te le fina ngalo i ai. A o le alofa siri ese, le alofa tu noa lea o la fio mo i mātou lea ua mātou mau ai le nei malo. Si whaatai tele le nei awa noa, whaatai tele le nei taimi no mātou tamai o mātou mawhai na mātou whaavanoa ina, mātou te whaalongolongo i lau o fionga, mātou te sii atu fo i le vi inga, e whaamanui na ai lo alofa malo wanga le leia te i mātou wala au i lau fio, whaatai fo i te inga i tono mātou ainga, o mātou te to lua ma whanau, o au na le atua o lo mātou au na ai, i so o se ngā luenga, whaatai tele lo alofa malo wanga le leia te i mātou. Le eia se me whaapopole na ai, au na o le malo le li whaatai ta mai, lau whaamalo longa, lo alofa siri ese le tino, siri le anganga o mātou ta mai, e hei po i le nei a fiafi o le mātou o mai, mātou te whetufa ai e leo se tala se lotu, po se tanganta, po se whea lava ai o le malo o elo mātou ta mai, whaalau te le ina lo fina ngalo, i so se mea mātou te iai. Anga lei mai oi iai lau whaunga, ta mai mo atu oi le whaafonga, ma le whaalongolongo o lau whanau le nei a fiafi, ia suoto o sina ina o atu woto ta mai, ia mawhai ona pa iai le whatu le nei a fiafi na ia tupu mai, e tai se lau, e tai iono nga furu, e tai tolu nga furu i nisi, e au ngamo o ema lofi na ngalo, pao ngai na pia au ta mai o le mea whai ngā ruenga, o le ala baa o lofi na ngalo, pao ngāle tangata nā tia i lalo ta pu e o lofi ta taulo, a wasi tia oe tō sina tangata i lau pao la tangata mai, pao tai tele le nei a wanoa, ia oe lo mātou li whaola nei o le whaavavau, le whaavavau lava. Amen, amen.
Ia haleluia piafi sina tatou. Matu ia piafi ole a tatou e a pere vi ino le tu. Tatou nau na toso ko mai ole vi ino. Ia pia la tatou kese mai ta la tusi. Ia ko le atu lau mai no vai e vi ma pa ne ne. Ole fu o tatou lau mutu le vi ina a me le. Haleluia. Mai dia tuia e le o tono mai pa mau lava lona lo pa si ese lona lo pa ya te ita tu le ya Falolo ata au o serafi mapupula ua fe pulafi le alanga o le manu malo ua yo lunga le nua nua o le feanga inga no foafi o le si itianga le leo o ngangana ese ese wa fa'alongo ina ua le pese mamalu 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 oye ola mamalu 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 oye ola Tamai o oe mātou te wha ne iai e tatau mono mea ia te oe le vi inga e pe pese ma ala langa e tatau mātou te ngangana le langi a wai tatau mono mea ia te oe le vi inga o so se tangata so i fua tamai na ola mai e vi ma wha ne I lau fio e minoi ai le langi minoi lau fio I le vi inga lau whanau tamai le whao e seisi le vi inga lau fio mai tatau mono mea e whane le lalo langi e tau e lau whaiva uma tuli vai uma e tō tuli maipo a wai sidi ese oe e mamalu oe e matau tia oe tamai ana mātou pepese le nei a fiafi lou le lei ma lou matango fie ia te mātou whaafitai tamai loa lofa oe le uma tamai mātou whane haleluia ma vi ia oe le mamalu ma le matango fie o lau fio tamai ia te oe le vi inga nei e oe le whaavavau tamai haleluia mamalu oe sidi ese oe mai ofo fongia oe tamai haleluia Haleluia o tamai le vi inga lau whanau e le lava e le lanu e le lilo ai mātou whapehifo tamai tauna batu mai ta ele o mātou roto le vi inga lau whanau le nei a fiafi hanga le lei o e sila ane o e lo mātou tamai le nei a fiafi o e fio le noku ali I le vi inga lau whanau tamai whamanui na pea lo swafa nei se ia o le whaavavau lava Amene ma amene. Haleluia. Haleluia. Viene lì fa ta fatto le piafi ia ile nei voi polo kalame ale tatou CKA ia ile nei piafi ole
Utala le ia fiafi o lo tātou tala noina principles of the kingdom. Po kingdom principles. Ia po ni wha Samoa o wha vai po ni tapulaa o le malo le tua. Sa lewa umana tala atu so se malo ia yung principles. Ia yung na wha vai. O me lima tai ina ai se malo. Ia veda malo New Zealand, malo Samoa. E whai e ona tai. E whai e tangata i ele pule principles ina ia mawhai ona lima tai ina ai tangata uma o le malo. E wha pēnā fo i la le malo le tua. Ua tā pēnā ina le tua principles o le malo, o lona malo. E usita ia awa tangata nuku o le malo le tua. Amen. Hallelujah. So tonight we're going to talk about the kingdom principles of provision. We're going to provide. Jaira. O le afiafi le nei o le tātou tala noaina o le lima o le whaavae e tau o le fuwai. Le tua e au mai. Nā te au mai a mei a te tātou. Nā te tuina mei o a ao mau lima. Nā te fuwai mai le ola. Le winga nā le afiafi le nei o le e tonu le malo New Zealand they social welfare they lo ye me provide le tupe tangata le whainga ruenga there's something there's a department there in whaina o ye tangata mo me ping fit payonga that's the government of New Zealand providing for its people e pa pe nga vo ile tua e pa pe na vo ile kingdom mo le tua e provide for ile tua amen hallelujah e provide le tua mea uma o lona malo. Hallelujah. So tonight we're going to talk about provision or the lesilia principle or the malo le li. Amen. Umatu tatu tau pune ne ya pi e te fia alu le malo le I provide me uma I provide le tua. Everything is free. O me uma wa sa loto tatu e ma wala le toto le li o Yesu Kristo. And you're free. All we have to do is get to that kingdom. Power tatu me fai o le tātou muri ta ia o whaavai, o le tātou muri tūranga a ao le li o Yesu Keriso ta lia bea maalima whaola tātou wo o le malo lea, e o le malo lea, then everything will be provided for you. Hallelujah. Amen. Tusipai tau nei a piapi, ngai mo mai salamo, lua la tātou tusipai tau, ngai mo mai Psalms 37, ya, o le salamo nai tolu sipu ma le fitu, o le paupe lusipu ma lima, ma le lusipu ma le ono, ya le la pai tawina atu tātou tusi mua wa o toia ina hau nei sa hau tau lea lea ai o te le I loa se tangata a mi o tonu ua lafua ina pe o ana whanau fo'i wa a isi I lato wa mi wa lofa ia I aso umalava wa abatua e ia ana mea ye no mai wa manu ia fo'i ana whanau. I'll just read it again in Psalm 1. Te pai tau tasi rawa pa Psalm 1 pe mai ta vita Psalm 1 ta vita wa o toia ina au aina o tau lea lea ai o te le I loa mai le vai taimi lea o le tau lea lea ai le toia ina pe mai na te le I loa se tangata hami o tonu ua lafua ina pe o se whanau fo I le tangata mi o tonu ua aisi. Pe. Verse 26 pa mai, wa mi o alofa ia I aso umalava, wa avatu e ia na mea I eno no mai, wa manu ia fo ia na whanau. Hallelujah. I'll just read in English. At verse 25, Psalms 37, verse 25 and 26 is goes like this. I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. He is ever lending generously and his children become a blessing. Amen. I have been young and now am old, yet I have never seen the righteous forsaken or his children begging for bread. He is ever lending generously and his children become a blessing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mai le tala tavita, mai le tala tavita le salamo lea sa o tau lea lea,
A o le teimi le nei po le stage le tusi e ta vita salamo le o toia ina. But through that lifetime, from being a young man to an old man, he has never seen a righteous man forsaken by God. Nor David has seen children begging for bread. Hallelujah. That lifetime from being young to being old to where David is now, he has never seen two things. One, he has never seen a righteous man forsaken, nor the children begging for bread. Amen. Really? Yeah. Ora tu fai tau na lua ngai mo me luk matai e ono fai patolu se fulu mo le tasi verse Matthew 6 verse 31 pa pe fai tau no le nei awa nei yo to popole ma pa pe ane dia me tatu ti ai dia fo ni me tatu ti inwai dia fo i me tatu ti off white. Amen. Provision or provide ole mea lea mana mia i so se malo e fia i loa e tangata o lo to tonu le malo mea e provide le malo mo lato. What kind of benefit ni mea maua mai eise mea mo le tangata o le atunu o New Zealand pe o tatou te no nofo au lo iei tangata i kamupani ma la o le malo e mawhai o ngau mai mawhai lo mea tatou o lo iei mea o lo provide le malo e benefit ai tatou finance wise me tau tupe e le o iloa e tele o tatou ai lo mawhai o ngau provide le malo e au ngā mo tatou i le soifuanga lea tatou te olai i so se atunu o lo tatou iei. Hallelujah. E whape ngā poi le tala mai e tā vita o le provision na le atua po le provider le atua mai le timeline le wha o ngā tā vita tua ia lalo hifo le taimi o lai titi na te leo i loa ai au le taimi na i loa i mea uma na i loa i tā vita God provided for him. Na provided le atua. Now if God has provided for David o lo i loa i tā vita o lo ua au mai e le atua mea uma mo tā vita o le whai mai koe la tala tā vita mo tā ngata o le malo le atua e provide for i. Hallelujah. E provide for i e le king of the kingdom mea manao e tātou. Anen ka ume e luka o mea piko sili ia nga sa ili e tangata e mātai o mea pito sili ia nga sa ili e tangata mua o le mea ai ai. Ina ia ma le mea le manapa. Lua o le mea hinwai langa o mea ia ale mau e tātou le tino nei e mawhai na o ina mamai e tātou ia pe hiu whai leoti. Ma le mea ofu wai tātou. Ai whai mai le tala Isu Keriso Kristu sia e mātai o aua tātou te popole mea ia. Amen. Hallelujah. Aua tātou te awa lunga ai whai tau nei tusira mātai o lunga nei whai mai ei na wha ofuinga e le atua le bao le whanua e whawhanga e le atua manu whenelei a whai e le atua mea ia e sili atu ana sa tā pena e le atua mea mo ta ngata o le malo o lona tama. Hallelujah. Provide ai tino le le ma ngai e tele tu singa sa ngamo ta vita pe mai lo tau le lea si ho no matua o te le va ai ya o se tangata e vai po e ho fo ya ta vita e se a o le tangata na o le tangata o le malo le tua na lata na maftanga le tua na ye sa vali ma va ai i tangata ai mai se fo i o ia e whai maa wai e tino tātou tala noa mai lona lai titi pa mai na ia whao mai le maa moe mai le rukuto le urosa ai se a God provided safety. God provides. E provide le atua. Ia uma o whao mai i ia whawhasi ma whao mai le maa moe mai le rukuto le urosa ai pa pēnā fo i na ua pa mai lona ta maa David tau anu e hasi o uso lai o tu le tau watu tawita talaman lama ingo watu tawita yai oloa ta upalehina le suafa le tupu le malo le nang. Amen. Me ya abala au mari tangata le ai ta moe malalafi ai sea ele o yai wangalo ya te la to God provided from them when they came out of Egypt into the land of Canaan.
ngalo umai tangata nei o la to ngata mana o mai ai kupito na tai na provide le tua, provide leadership, provide food, provide water. Tau nu I mara wo fia nu le nu e o onga nu e ona vai nu nga provide le tua. Inga wo fia ai le nu inga wo le se me ai nga sa a mai le tua le provide manna from heaven. Au mai le manai mai le langi ese a langai o le tua e provide. Te lo e a fai nga provide le tua mai le amatanga e o foi le taimi o lona malo pe a fai tātou te o iai e provide le tua mea uma tātou te mana na o iai. God who provides. Kei mi mua ngongo mai le tamaleo o le God who provides mai le fai ngā tauranga tu ino pra amu I rona tali inga wa umo na tatia I watu rona tali o fafie ma le polo wa tatia I lunga ma le afi wa sahuni le tauranga. And there, right there and then, Jehovah Jireh, Jehovah who provides. Hallelujah, hallelujah. Inga wa le ai pai tau langa pe mai wa saungi to ina ai o fa long watu si fofonga mai langi mai awa ne yo o lo ni mai tama sia wa provide le tua le ma moe e fai ai e o si ai le tau langa. It's a God who provides. Amen. It's a God who provides for us. We came from Samoa to Kako mai Samoa. Kato teo mai mo le tau singa ma le vainga o tātou vainga. Le lehinga o tātou vainga. Wene ngalo ia te oi o lo provide le tua mo tātou. E tele te tātou e inga tele me tātou lima wa provide mai le tua ngalo le ia te tātou o le alofa ma le hanga le lei o le tātou tama. God who provides for you and me. Me tala tā vita tāluna o tala lea wa o loa mea ma o vaia mea se ho le taimi nei o te nei vaai se tangata e te lo e tā vita inga o tuli po e saulo tangata na malama le lei wo le anga tasi lava le mutu le anga o ye ta vita tua wa le to ye se isi awal a watu I wa poloka pa wala to foi mai o saulo le wo o mai le mutu le anga ai te lo o ina fa tu po le tua le melo no to ho mai fe au ya saulo le wo tina hinga lo no to le liu. It's a God who provides. Amen, amen. Inga wa David felt hopelessly na ia tatalo le tua ina ia anga le lei mai o lo tuli le tupo o saulo e fasioti a te ia mo le se mea ko ke le au tau na mai luma mo tau ni mai I le ko pai a wa ko kai le papa can't go any further. The only way back is to go back that way. But Saul and the armies of the Israelites are at the front. What happened? God provided. Na provided le tua le nga inga wa ko o mai tala fa mai lo ki nga inga no Israelu e le mo fai le tua inga ia provided le tua ki lo e le o to e nei vai tau. So if sili la ta to e te mi sili yo wa ko fa ko ye yo a fai la provide le tua wai e pu ai isi tangata ke visiano because I believe it provide for le tua le taimi le nei o lo na malo e provide. God provides now. So if God's providing, why are some Christians poor? Se ame ringa se ame lei on le tango lima le si tangata ke visiano, and yet we're saying that God provides everything. Ma ngai ke do e o isi taimi tātou se le o wina tātou ma fau tātou te mana na o tātou te moe ma whawhiwhi le mu tātou te mana na o sau le tua au mai ta tala le langi a tu ina mai le tupe ta tala le langi a tu ina mai le mea ai ta tala le langi a tu ina mai ofu. No, God has provided. You know, whao ngai le tua ana wauna, whao ngai le tua ana tangata, whao ngai le te roel keming no o Israel wa ave pa tangata o tawa ina fitus fu tau sanga tau yai, whao ngai le tua le tupo Israel ina ia tau nu wai le mea lea. I say, God provided. Whapena fo I tātou i ona pō nei. You know, e le ole pai he o tātou e mau ai le mea. E roa. E provide le tua se isi tangata i anga le mai a te oe. That's the provision of God.
And yet we don't go, we don't get up and go. Sometimes we're lazy, sometimes we sit at home doing nothing. You know, tu ilunga, pe reso ngan wenga ke alu. If you provide le tu al janga tayanga le ia joy. Hallelujah. God provides for his people. I can only think out with my tabita. Le ai mas mea no ba ai wa ai si ai le fa na wale tu. Ya nga ai si. Te se le o wingo le ma fo. E manga o mai fai fi le mu. Le lango tatu te ai tatu me male aku tatu te ma tatu te tulunga ma tatu nga yoi e fo so swani le tu e pulu pe pengar benga e nga le me nga e pengar benga le lei langa la lo fai pole tu o tanga tai o ngar kisingisi por company na so swani le ya I provide for you. God uses people, God uses men pa ngai le tu ai awala ma yai ona manuia ya te tatu. Hallelujah. God provides. Ma ngai tala tabi tamai toi ina ngau sau ko ngau tau le ai o kele I va ai se tanga tami o tonu wala tu la fo ina po le fa nau for if I now what I see nato begging for prayer. Hallelujah. No kasi mama lua make it ngai nga fa mai tabita. From my timeline, from when I was young to an old man, I've never seen two things. One, the righteous man being forsaken, and two, the God's kids begging for bread. So le mangaya fa ngata tau tatu taimi mai ele tu le ma fa poto ma le ma fa tonu ya ti tatu ele ma sing me ngai dalo if you read verse 27 mai alo ese mele ma e fai a mele lei e te maua e Fasavalu. Very simple ke le me mana o ile tua me mua pa peta tu te fie lo le provision le tua I lo soi fua mo lo wola fai mai tala tabita alo ese meleanga ke lo e ngai lo le ya tabita so se kai mi la ba nga sa lai tabita God is not with him. Il kai mi foi nga pa u tabita na yai lo yai le tua ai se pe mai lo tang tala alo ese meleanga fai le mele lei e te maua e Fasavalu. Amen. Mengai lenga kako ke fiu kako te tatalo I sistemi kako ke kilo mo sue mo e te pe mai salamo sue ifo ha uia ya chao sue ifo ya te oe. Hallelujah. Wa o to ya ina ha unei sa o tau le ai o te le I loa se tangata mi o tonu mo tu la po ina o fa nau wa aisi la to. Hallelujah. Aka two very massive things and mai tabita ke le loa ai sia o le sabali le tangata o le atali o le atua ngai e loa ma mafuta I le atua ngai e tali tonu hina le atua o taua o mea uma o le feo soani tau so se tu na provide le atua o le si le so o swafa o le atua Jehovah Jireh, Jehovah who provides. E te mi tatu te, a hau mai tu ngai tu no tatu ainga o tatu tamoi I, ai ngalo no tatu to tuli voi lalo, ma tatu wala au I le atua, a wa o ia, na te au mai. Ta mo le ia fiafi, apa e se te mi ua e vai atuai, wale ai se mele pusaisa, wale ai se tupe te tongu, te lo e provide le atua. Ai ma fau pa fine sar patana yai au na le tua ingo wal watu yai pe mai le tala pa fine wa toe la le falawa le kate ma le swa hu le fangu le la wa le kuka a uma ona fa yai le areto ona ma ai le a uma ona ma oti le. Hallelujah. No fa jo le au na le tua pe mai le au na le tua very good lady but go and prepare first. Bring it here so I can eat, then I will bless you. And let me tell you, God will provide for you. Pe mai le tala la wa le tua wa le la tala tina ai ano sa huni se me ai au mai le so ai se go fa manuia ya te ua ai te go pe mai ale tala tatu te fai tau e fine sar fata pe mai nga le uma. Hallelujah. It's a God who provides. Ele uma le fala wa le kate ele uma le swa hu le fangu ai se provide le tua. Hallelujah. O le tua provide.
Inga ua ngata pe tiro tiro ifo wa le se me pusa isa wa le fo se tupe la ato wa le se me wa hopeless. Let me tell you this, my friend, this evening, we have a living God that can provide for you. Trust Him. Tadi tonu ile tua fe mai tala ta vita alu ese me le anga pipi atu le fai me le lei ona e mau le Fasavalu. Very simple. Mai le tua ke lo e le tala ale tusi. O le lalo langi ma meo tu mai o ai o pai. God owns everything. O le atua le tupu le tātou malo e ona ina mea uma, e pūrea mea uma. So, e pūrea lai e le fōhai mai. Sometimes God has given us things e mai le tua mea te tātou e tātou te mai bai o tātou mapapau tātou te leiloa. E le o se laki le mauaro manuia o le mo provision a le atua moe. God, we are serving a God who provides. Manga ia le tala tavita. Wa mi o lofa ia yaso malava. That's God's love. Pe mai tala tavita. Wa mi o lofa ia yaso malava. E loa. O te talo le li. Fo wa i mai mea ta tau maleaso. Fala ve lave o tātou. O le tātou nā tura lava wha le tangata. E manao mi o le aso nei tai au maedwa. E pe mai le tala tavita I. Wa mi wa lofa ia I aso malava. So if wai mai ele tua mea e ta tau maleaso. God who provides. Sometimes ka ko ki fa pe I foi le lava le lanu le lilo e te lo e le mai ele tua mea lava e ta tau maleaso le nei. O tai au foi ta sau le malama mo fitia le po liuli e ko provide le tua risimel. Hallelujah. Hallelujah. God who provides. Provision o le sine ke lo e I tangata le malo le tua e le ai se mea au mapapapu I tonu tatu ainga tatu ta ma we provide for our families. We provide tatu lua mawhanau. We provide them with food. We provide them with we put food on the table. We provide money. That's why we go to work. Tatu te whai ngā ruenga ina ia mō mani se leni e whaasoa soa e le tinao le ainga e tu waile mea ai nunga le laulau e ai fia ai lau whanau ma vivia e ai ma whaafitai le atua I le fōwai le atua I le toatu ainga. Hallelujah, hallelujah. O le fōwai le atua. In other words, we provide securities for our families. As means tātou ta maa to tonu ainga o uru ainga tātou te provide for I le sefe to tonu o tātou ainga puinga to tonu o tātou te tonua I le tino mane nganga we provide te loa so se mea o le well-being and the flesh o le well-being o tātou ainga le tino ai siri foi le well-being o tātou ainga le nganga o pe o mea tātou te baba ai tātou o uru ainga. Hallelujah. Ale tātou te mana nao ina ia le lei well off le tino ai siri le nganga. Pape nā le tupu le malo le tātou te au ona ia e. E le kai la o ngā whaakusa lia na ka ko provide the provision le tua mo tātou. Cannot be matched. E siri ese le pōhai le tua o tu ina mai lo soifua ma lo wola. E te le wala foi si tai au mai alanga vi ia le li. God provides for you. Whawhanguina I tātou e le tua e whanunga le lei o tātou wala whai mai le tai au ma tātou whapeifo ia vi ia le tupu ma le li o le tupu le malo King of the kingdom. I say maua le ola fo. Maua le oli fo. Maua le fia fo. Maua le aso fo. Whawhawina I tātou I le aso ma le aso. Mai le tala tavita in verse 26 wa miwa lofa ia I aso umalava. God, e loa le tua. God loves us that He gave His only Son. Au winga mai le tua lo ngā alo pele to taksi maliwe sea mo tātou. Provide le tua. Ele ke ninga au mai ai ele loa I saka elu ele loa tangata o leo au mai provide le tua le wha o tanga ale ke ninga ai ai oane fe mai wha huta ta mai ma moia le tua na te ave eseina anga sanga le lalola. There's your salvation. There's your provision, people. The world
God has given His only begotten Son. Hallelujah. Hallelujah. E a miwa lofa ia Iasu malava. Lua wa abatu e ia na mea i no no mai. Wa manuia fo i ana whanau. Hallelujah. Hallelujah. Manuia fo i ana whanau. He is ever lending generously. Ke loa oe kakawoi mea i e lend bai mea pe e no no mai e mea atuai. Kuai kukongi koe koe mai koe kasi ia kule si mea koe abaku isi mea koe repossessa kule si mea ise ai pe mai tala tavita. God lends generously or provides generously. Kasi maanga ia via leli amu ia taua amu ia tato upule generous angale lei. So rovinga e fo hai mai le tua. Provide mai le tua, I provide generously. Winga, ai fa ngari le, fa ngafi fi le ka pole uma ko kongi le su ke miso no toto. Hallelujah. David said he is ever lending. God is ever lending generously. And number 2, he said his children become a blessing. Hallelujah. Hallelujah. Ke lo o tatou fa man yang ai stangata. O tatou fa nau pe ale le ona o wina tatou whai on tātou watu papo e pai tātou ma whaamanuianga i se isi tangata e ala i lau amio, e ala i lau tautala, e ala i lau sabani o lau tū o lau nofo, so se mea tātou te whaia e a vea i tātou ma whaamanuianga i nisi tangata. Hallelujah, hallelujah, amene, the provision a lea tua le so ua ma le ola le tātou te olai. Amene, e lo e mwhai o e mwhai o le lei se tama ma se teine, tala bou tupu e o se lui tau fo i lea a inga le nei a pia pa o le tala bou lo e whanongonongo mai le nei a pia be a blessing to anybody or to whoever you cross paths in this world. A mea oe ma whaamanuianga i so se isi e ma whai ana e whai loa iai a inga lotu ngā ruenga i so se mea be a blessing. Be a blessing. Hello, hallelujah. Amene a vea oe ma whaamanuianga ke oe o le lei o le mea le whaamanuianga e bibi ia e aita ngata i le li. O le lei o le vea oe ma blessing o a vea oe ma whaamanuianga i le aita ngata e ma whai o na maua i le vi inga o le li le mea ngai le lei e li tamalea. Be a blessing ma ngai estine le ngai kongo le a i le whale o le taitai au fe menga u whalongo i aita ngata o le atua a ve iai lo le pela e malolo. She became a blessing to the family. Avea oe ma whaamanuianga i to tonu le ainga, ma tonu le lotu to tonu so se mea, aua e te manatu ma, ia te oe le atalii ma le apapine o le atua, ai avea oe ma whaamanuianga i se tangata lua te Vaifeliuai. Se maanga i o se talabou e whai ma whaamanuianga i tonu le lotu, to tonu le ainga te so se ngā ruenga, e loe a ngā lue whaamaoni, a ngā lue puno wai, a ngā lue le ngā lue whaanonga, Loa tu lawe tangata lana ngai o i o le ata li ma le apofine o le atua. Hallelujah, hallelujah. E ma whai o na whaamanuia ai le loto le tangata, ma whaamanua e hai lona loto i le li o na o le tama ma le tini. E pa pia pui tātou tangata ma tutua o le lui toi lea mo tātou. A wai e pui mautanga tātou te iai. But we can be a blessing to any community we're in. Hallelujah. E ma whai o na avea tātou tala, e ma whai o na avea o tātou wanga, e ma whai o na avea o tātou wā mio, ma whaamanuianga i se tangata tātou te Vaifeliuai. O le tala le nā tāwita, God's provision for His people. God provides for the people of His kingdom. Hallelujah. Au te whai atu ia te oe, e le ai se me matiba ai le tangata, le atalii ma le apofine o le atua. O le leo mamoe le lei na te taitahina le lafu mamoe i le vao lafu a. Hallelujah. E provide le atua. You name it, anything you're worried about, when you get to the kingdom, God provides everything. Hallelujah. E te lepo pole lo saunga le mu i lo malo umo le nei rangi o fai military o fai le army o fai le navy o fai mea uma o fai ba lele matane tau fai mea uma e provide le safety o atu no. God provides our safety. Provide le tu. E provide le tu ngai loa e tāwita a wanga fiu e tuli e sea ngai loa e tāwita lo iai le a au i opa pui ma leo
whapena po I tātou. O le lei lea, that's the beauty of the King of the Kingdom of God. Awai na te, au maia, na te leo ia te I tātou e le ai se mea mativa ai le tangata o le atua. Le pe mai tāwita I lana tala, o ke le iwa ai se tangata ami o tonu o aisi. Hallelujah, hallelujah. Tangata mai tāwita, e hanga aisi le tangata o no ua le le mafutanga ma le atua. Wai mai tāwita alo ese I me leanga. Longo winga e le tātou le alo ese le meleanga o lo le mawhai ona maua se mafutanga tātou o lo le mawhai ona provide mai le atua langa ino le atua I le anga sala ino le meleanga mea ngai linga whai mai tāwita pipi I atu alo ese le meleanga e pipi I le mele lei pipi I le mele lei whai mai la ia le te rich forever very simple ya tātou langa tātou le tātou te le tino whamele tāwita Vaifeliuai I opa I whamsinonga na te le tu ua fo I ona tangata a miwa tua hallelujah na te le tu ua ona tangata a miwa tua leo ina I lātou e whamavau ai wha umatia whanau ai a mio leanga oh beautiful hallelujah wha umatia e lea tua Mai le tala tāwita in English, turn away from evil and do good, so shall you dwell forever. For the Lord loves justice, He will not forsake His saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off. Oh, kamana ia. Mai o saints po kangaka mi o pa ia e preserve. O lai a teu winga, lai fa preserve le mea pe o le a. E ko le teu e ku hele me ngai auangi I o ko le siaso o leanga pa pena ia tangata mi o tua o le preserve le tua o le aso e to fio mai le ria amene mai tala tusi mo moto e tua e na oti oi le ri pe lava po se ile ona li ua ta toma aku oi fo hallelujah o le provision le tua e le hai se me matiti vai tātou. Ngai loe tāwita I longa lifetime, ngai loe tāwita I langa savali, ngai loe tāwita mai le teimi na tofi e rona tamā, e leo ma moe le lato a inga, ngai loe ngai tāwita le provision na le atua. Ngai loa po e tāwita I le teimi na sawa I te turi e rona tamā e asiasi o na uso, ngai loe le atu e tāwita, God provides for him. Inga o tuli foi tāwita, wa tuli e saulo no wai loa, wa ese le mamalu o le atua, ngai loe tāwita, God is still providing for him. Hallelujah. Inga wo foi le taimi, wa no foi le no fari, ngai loa foi e tāwita. Therefore, it provided le atua moia. Hallelujah. You name it in the book, in the Bible. Mai lava ke dese tau tu al faringa o loo tala pipi mai ai e tangata na whailuai ma le atua, ma tangata na whailuai ma Yesu Keriso, le provision le atua lo lato soifua au ona, ma le soifua wa mai matustusia, ma whaamalosia ai tātou ina ia tātou loa, au ana ia tātou ngalo ia te I tātou, He is a God who provides. Mea ngai ngau umaona, paile te taulanga e apero amo ia wa mau le mamoe wa mai lalolo na tali ia watu le mamoe ngai whaingoa ma ia whape for you are God of Jehovah Jireh. Hallelujah. O Jehovah Irai, o Jehovah nate au mai. Let me tell you, wa malosia te oile de ia piapi sa moa de ia piapi pe lava le meu I whapongai o tātou huso a inga me kalesia provide le atua. Oe te whaamelea manuia mai e le tua mo tātou. O mea mai e le tua e po wai mea ngai lei o ngā ai mativa i ke mantua le tautinonga le whaipe au assembly lei iwa I sa wai God who provides. Ska mai tupe ngā mai whaipe au tō lua his testimony is on YouTube ma te tupe ngā mai e nei whaipe au ia o na amata I leo ngā ruenga e te le hall na whai a sa wai ia lawa tū le hall. Why? He said, God provides the rest. Salonga le baru afe ngā maka I tā la, ngā mawai ia le tupe na amata I ngā ruenga, but I remember his testimony by mai, ngā whai ngofu makakalo le rii, God provided for him. Man maka ngā ruenga sa mo. Ui, watu ngā ruenga, I say, He is a God who provides.
ya ming ke le kai mi le olanga te le tai mi tatu te pa ba tu ia tatu mo tatu ainga tatu te baba ia tu wale ai la se me to mo pusa isa wale ai la se me ai wo umar swa umar palawa right there and then God has always come through sa wale tu ai lona tai mi e le fa to ke to pe ai le fa ngi si si e sa wale tu ai lona tai mi e provide le tu. Sometimes when we want things, when we want God to provide, we want them in a hurry. Let me tell you this evening, God will provide in His own time. E provide la vai le tua, I lona taimi wa tu sia ma atofa ina, e provide ai le tua. I le fa vea, o le afo I so nau mo so nau yai, ina I mo amahia le mea le tate nau yai, ai God knows best. E si la fia e le tua, e loa e le tua, lona mata I sauna te loa ai le mere lei mo lona tali mo lona papine, and He will provide in the right time, in the right place. Hallelujah, hallelujah. Pa pe po I tonu lotu, o ye se me o e to tu ngai to tonu lo e kalesia, ma so se me o le fa ma losi na le upo le tua, a wane ngalo ya te o e provide le tua. To tuli matatalo ma ave le tua, e tali mai le tua I lo manao. Le ai ya se me fa ngatai le tua. Au na le tua le nei api o le foi fa ma losi o tanto mata upu I le nei api o lava to tu nga lo nga ye le nga luenga e le fa mo fie le ala fa mai ye le tua na paua le meno lo fa mai le tua a o tanto filo ai mo fa fita uli na te afisi a te tanto se ye ho foi o te atu o na tanto tu tamo mo e foi la ia le ta talo mai vala au to tuli mai ta talo mai na pongi ma vala au le tua e pe so ani mai ma provide mo tatou. Hallelujah, hallelujah, provide. He's a God who provides. Nati au na mai lona nganga pa ia mo I tatou so se mea tatou te mana nao yai so se mea tatou te mati tiva yai e provide. Ke tala le siring for my test or try me. Ka ngai tofo le tua. Ka ngai test le tua. Do you know how to test God? Test le tua e ala langa upu. God never lies. E le pepelo le tua a fai o tu sia I ya te talo I le ri wo ti ai le scripture I le ri I no wata tu alo ese na mai le mio le anga e pi le mio le lei ai te talo mai val au le tua fai ai le tua na e fai mai lo wa fionga a ma tu te tala ina mai in your name Lord open that door for me. God will do it because He's a God who provides. He's a God of provision. Hallelujah. O le tua na te au maia me mana na o ye tatou. O le whamalosi voi le nā tatou. A le tatou ahinga CKA, Christ Kingdom Ambassadors, I le nei a fiafi. I o tatou ahinga, I o tatou wō, o Samoa lo whaafonga mai so se I tu, o so se waipanoa, te tono lau ta vale, o tono lau ahinga, I lo lawa ma lo mahota, o pia po I se meo iai au na le tua I so se whata whai taulanga le wha ma losi lea a le Christ Kingdom Ambassadors moi tātou le nei a piapi o lo tātou au na I se atua nate au maia. Hallelujah. Our encouragement for this evening, our dear friends who are in the ministry, our families, Samoans, wherever you are, our encouragement this evening, we are serving a living God, a God that provides, or we will continue to provide for you and for me. Trust Him. And I'm challenging you to try Him because He will provide. Ai kawe tofo e tali mai le tua. Ina te au maia lo mana o ngatala le tusipa ia e le ai se mea e whai ngatai le tua. Nothing is impossible in God. Po le are mea o le mawhai le tangata e tala mateo le tala kote le tusi e mateo whai mai a whai nanga le lei a whai o manu le lei ma le vau le a whao fuina le tua a whai o le mawhai le tua nga whai a mea ia ai o ta ua o le tangata soifua o ta ua le pale alii ngā luenga le tua o le tangata soifua e whai le ola e whai le manapa na whanau tātua pe mai le tala salamo voia ua whaua I tātou is a wonderfully made kātou a whailanga makua I matango fie le whaingo I tātou
ele sili e ala le lofa le tua ia te tatou tangata ngai lolo vao manu le sau le tala tusi a pai provide le tua for the bridge kiri wa ia pasa ka ko ki mai mau te mi tatou te whawhanga i manu le whawhanga e le tua tala ngai tusi o fiare me ia la vai o tupu manu ele o ia va pe wa mo le ko yengi manu wo rengi me ia God is providing for them. But may not have provided it to me much more to us human beings. See to the provision of the tua mota to memo mola ka mo pai tatu. O le per tanga tabita alo ese le anu le anu. Le fie le tua le sala. Hallelujah. Hallelujah. Le fie le tua le sala. O singa mataua o le mele o le amio le anga po le sen o le sala le fia i le tua ino le tua lo fa ya tatu me le papera petu tatu pa tatu tu lo tatu ti tau fai le no fai no tai ina ia pa ia tatu mo le ang sala me na tatu ti tu li ma tatu talo le aso tai awa uli pia piso se tai mi ina ia fa manga ruina i tatu lang tatu tanga sa angal le mere dia o to le ngata le nga o este ya mi le nga tatu pai le mi le a mi o tu o lan ka ko pai ya o mau le tatu pa ma fia yo ba pa sinonga le tu o na tangata mi o tu na ki le ku o e le tu wa God has promised. If it's written in here, pai o tu sia to tonu le fionga pa uina le tua e le pepelo le tua na nafi nei o fa vau e fa maoni le tua ina meta. God provides. Hallelujah. Hallelujah. It's a God who provides. Ya o fa malosi le nata to le tua e ma tu fa tai tele tamai le nei fia pilo lo fa mo wanga le ya te ma tu malu sia I matou e ala le nei tu lao mata upu e pe ona matou whalongolongo ma tufa ai I le nei afiafi I le pasoa mai ma le au mai e lau fio ia te I matou o mea lo mana o mia I matou le tino le nei matou te olai e le ai se mea lo matou mati tivai o le lei lea ma le sosia lea ma le mata ngofia lea o I e opa lo matou sisi e mamalu mato pepe se le nei pia fi ma malu ma sidi ese la o fio le le o e tamai mato te loe te fa maoni ana nafi o nei o lava le fa vau e fa maoni o e no mato o li fa petai walu I tawina le soi fua ma mato ola o le fa no longo ai mato I le nei pia fi o lo mato au nai se tua e nate au maia Pape ona e au mai ata mai le mamoi o sia le taulanga ia apero amo e pape fo I ona mato loa pape ona e provide ya vita pape ona e provide ya au na tu sia pape na fo I mato te loa te provide mo mato ai no pa taita mai wa le o se ta laila wa fionga au mato te popole le me ai o me mato te fein wai po me mato te off wai au ai silia tu ona e anga le leia te I matou lo matou tamai yo atu la upu le nei apiapi so se tangata so se isi o fa longo le nei apiapi suoto sina ina lona pina ngalo le nei apiapi tamai fa loto te tele ina I matou te au na I launga luenga mativa pe mauoa la pe timu matangi pe so o le alava fita o le olanga ia matou au ono matou fai ono sai au na lo pina ngalo au matou te loa e te au maia mo I matou le se me matou te popole ai le se me matou te matiti vai au le tua po le tupu le malo e ona ina me umala lo matou tamai e ia te o le vi inga mamalu e mamalu lava o Jehova nei si o e fa lava Amen. Ya, le po ia piafi ia o le famalosi le upo le tua mo I tatou I le nei fiafi e pei ona tatou tu mafutai le nei foi por kalama ale CKA Ministries ia wala tu foi le
Kingdom TV ya ia le li fa tai fo i le tua i nei au na ia i nei fo i ana ata ia le o mai ona pu i nai ma tu ina tu lunga ia wa lava le fa la te ina o le malo le tua pe o tala le amatanga e le o se lotu e le o tangata po se ainga po se faiu ai o le malo le tua haleluia o lo tatu au na i lalo nei ina ia fa la te ina ma to tele ni tama man tene e o i le malo le tua haleluia fiafi o le upo pa malosi mo tatu. We are serving a God who provides for us. Lesi le principle le malo le tua o le si le me ko ngale tai di matai tai ina ai le malo le tua o le tua e ona le malo le tua e ona le malo o le tupu ko ina le o le malo au ia le na tai tupu ai ko provide ia me o le malo le nothing you will lack. You and me will lack nothing in the kingdom of God. Why? Because the king of the kingdom provides everything. Yes, he owns everything. So he's going to provide everything for you and me. Hallelujah. Yeah. Lepo ya noa pa tai tele tuai tai tai o le CKA Ministries. Ya le ngate leo pa pe ngainga to ina po ya kilani e o lo purpur lima pa tasi maso so tau au pa tasi ia awa lava le por kalame ale CKA i le tunatu ia la ata ia stop na spray e ko i le yapi ia pa tai tele tu lava mo le no pa pe ko i no mo le yapi ia tatu te pe tupa ia i lunga o le ia la ata le se poto se to mai ai fa la mo lango tatu uma le mana le na pa ia e te so ni mai a te tatu ia talo le yapi ele ai se me te matiba alu le nei piapi mai ta tino le tua le nei piapi e wala le fatu tua God's going to provide for your family. I can tell you that there's a miracle coming your way. God is going to provide for you. Au e te popole se mea pai ye se me lo popole ye no ma po pa wa fa no longo le upo le tua le nei piapi. I'm going to tell you right now God will provide for you. Au e te popole e au mai e le tua le mea le nai te popole le nei piapi. Pamanui na pea le swapa le tua e ta ma le alo ma le nganga pa ia nei si o le whaakabau lava taimi po i o luma te tei pa pe nei le nga hui pa yaso e aku le lofa le tua e tai e ti aino tau so tua mara mātou mola tātou pe wa i e koi la ia lea ia ma tātou toi tala noa i le mata upo le maa loa le tua anga nei e piapi pa so i po ina sa moe la pasau saunga o le Yesu